Ja mislim da je Oliver želio, kad me je pozvao, rekao je nešto o osveženju, ali ipak ja mislim da je on više želio da festival ohrani ovu kontinuitetu koju je imao programsku, jer je on zna kakve stvari ja radim, pa dosta su slične stvari koje radimo u festivalima i u drugim programima, a moja ideja je bila ipak da ga barem malo iznenadim sa nekim stvarima i nadam se da je to uspjelo, da ima u programu nekih stvari koji imaju moj pečat, koje inače ne bi ove godine bili u programu. Tako da naravno, tu je još uvijek taj kontinuitet koji izlazi iz veoma značajne potpore. Oliver je pomenuo ambasade, znači tu su neki uslovi bili kod pravljenja programa, to su dobri uslovi jer kad znaš da ima u nekom lokalnom prostoru festival potporu od lokalnih ambasada, naročito velike potpore ambasade SAD, onda je naravno da treba da bude u programu više američkih izvođača nego iz ostalih država. Ja moram da kažem da nisam neki veliki fan američkog džeza kao takvog, naročito sadašnje vreme. Ja mislim da se puno stvari događa i izvan New Yorka i Chicaga kao glavnih sredina, tako da sam ove godine uspio u Ljubljani da napravim program festivala koji je imao samo jednog američkog izvođača od 15, tako da bi to mali skandal u Ljubljani koji niko stvari nije problematizirao, ali to ukazuje neku moju želju da se daje prilika i nekim značajnim izvođačima, naročito mlađim izvođačima, jer mislim da nikad kao sada u posljednjih nekoliko godina nikad nije bilo toliko talenta i toliko veoma dobrih mlađih izvođača iz SAD, iz Europe, iz Japana koliko ima sada. Tako da je moje poslanstvo, a moje poslanstvo je uvek vezano na to da mi kad radimo program upotrebljavamo i javna sredstva. Znači to su sredstva svih državljana države i u tom smislu treba da u program radimo takve programe koji imaju edukativni moment u tome. Znači da se u programu gdje naravno ima imena koje svi poznaju, da se daje prilike i da ljudi mogu da upoznaju šta rade danas nove generacije u džezu ili u jazz related, bi ja rekao, muzikama koje se događaju po Europi i po svijetu. Znači program je bio koncipiran tako da ima svaki dan neku strukturu, neku vez između prvog i zadnjeg koncerta i da program u cjelini ima strukturu koja se može prepoznat kao neki suvremeni program jazz festivala gdje se može naći i stvari koje idu više prema mainstream i stvari koje idu više prema rocku, stvari koje idu više prema free improvizaciji i tako, jer danas teško se može raditi festival, a naročito u glavnom gradu gdje bi težili samo jednom smeru jazza.